namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel of course namuntlha ta hi kha hi loya bela president leyi nga ta hi kha hi linka na Dr. Shirimani na siva ra presi Rhangani. So loko khe hi nghena ka hungu leriwani initially a ni fike ni vona a post leyi nga fika yi postiwa hi Gagash ano kumbexana Gagash o endla vumenemene or maybe o zamile ku va a promota his business obviously as we can see kwana a sungula a tsala ku Limpopo something of course a ni swi voni ku hayi Limpopo obviously yi famba na poison a ku xikomu xi ta vuyela mbenyini mara mina hi information no va Google hi yoxe leswi a fika a kombisa swona sweswo then from there boom hi fike hi vona president Mayengani yi fika yi tsala kwalani yi ku Limpopo poison is back ya magaza yi sukile futhi swi hetisekile as you can see loko hi pfula kwalani naswona ku hoyi ni valava va hlanganini na siva ra presi Rhangani leyo pfumala vumunhu ni kombe ku ti enjoy ka video leyi ya leyi kwala makumu ka right so swi sweswiwa president Mayengani hi yona yi nga ta kota ku va yi kha yi advise siva ra presi Rhangani ku yi aka 2 room and stuff like that ku a hi chingela hi swona so no vhela leswo swi vhete swi ni tisa ka risimu ra swingweringweri sweswo hi nge swi avoid guys ku la ka risimu ra swingweringweri ku hi yingisela kahle futhi is actually one of my most favorite beef songs a ni nga ta yi rivela that line yi fike yi kombisa ku hayi mutswari wa yona president Mayengani before walowo of course va kombisini ku nga pfuki u tirhe na boto wa hembe hi ku boto wa hembe u ehleketa hi khwiri loko a twa ndlala i ta ku minta leswi president Mayengani a yi fike yi kombisa swona which means a yi kombisa ku yi nge hi pfuki yi tirhini na Dr. Shirimani so swi loko hi ndlela yin'wana yi tlula rito ra mufi mara ku hi sweswiwa hina hi tiva ku yi tlule rito ra mufi ku hi sweswiwa president Mayengani as you can see swi komba swi ri kahle because ni vone na yona Dr. Shirimani yi postini as you can see sweswo as you can see there na siva ra presi Rhangani na yona yi postini as you can see nayo yi kombisini ku hoyi Limpopo poison is back hi ndzumba as you can see kambe hi ndzumba yi hi tsundzuxa yini kambe leyi vuya bana no loko ni twa ku hi ndzumba ni hleketa swona and stuff like that so who was there ni vona na Mr. Howard Mashaba a yi ri kona as you can see ka yin'wana ti-images yaleyo so a ni na yona yi wela ka management mi nga ma hleketa president Mayengani a yi fike yi kombisa ka the eyes have been broken meeting ku management yona yi nga ta decide ku ka vuyeleriwana na so hi sweswo va vuyeleriwa nini hopefully swi ta famba kahle in their production hopefully so no ni nge za ni tiva hi side ra Mr. Post ku va la ku swi endlisa ku yini na yena Mr. Post ku ta va na pace or kanjhani a ni tivi hi side rero because ku hi side ra mina ni sure ku sweswi ka nkarhi wa sweswi loko ku ri ha ku se vulavuriwa dyi va pikini ka December dyi va pikini ka December lero dyi la ku va badi va ri vanharhu mi nga ma hleketa ku dyi tshame dyi vula Mr. Post ku ni va lava va ri vanharhu kahlekahle ni lava beni Dr. Shirimani na presi Rhangani a ndhawu yin'we so swi komba ku va hlanganisa xisweswo as you can leswi ti kombisaka swona swilo sweswi unless if ko solviwa so hi ta vona swona ku hi sayiti ra hosi ngove va ta va kha va swi endlisa ku yini ku se vo ta ku dyi hlangela and swin'wana a xi hundza guys production ya Mr. Post se yi top swinene I think you can fight them head on and even possibly win so swin'wana kahle a swi hazi swi ha need that deep analysis swin'wana mara guys we can all see ku this thing is linked to Ben Mayengani's political party so he's trying to have peace ku vanhu va kota ku vota and stuff like that so mara loko ri impela ku fika va kona peace swa ku swi tlhe swi tlulela na le ka hosi ngove Mr. Post that's the only way hikuva se hosi ngove na dyona se dina a lot of supporters so swi loko in order to solve this matter swi fika na le ka hosi ngove so no ni nga tivi hala ku swi ta endlisa ku yini ku dyi ta pfumela hosi ngove na because Bela president kahlekahle ya swi endlaku i game is playing a game and hosi ngove na dyo game dya hi twisisa no ni nga tivi ku dyona dyi ta pfumela na hikuva loko se ku va na peace loko party yi ta famba kahle dzi ta vona swo swi ta kha swi fambisa ku yini loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe timbuti leti ta timbirhi timbuti ya biwa lana centro timbuti uyo timbuti kacha
Iva timbuti. Nitaka monjani. Iva timbuti. Kanu wa timbuti. Timbuti. Auti.